امروز 19 январ است و студияи марказии радио Озодӣ назаре меандозем ба хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. салом. Сархати мавзӯъҳои барнома. Ки рафту ки омад. вазири молия ва раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон иваз шуданд. ҳолдонҳо мегӯянд рӯйхати таъиноту барканориҳо ниҳоӣ нашудааст. Қазоқистон ва Ӯзбекистон ба тафтиши сӯхтори маргбори мусофирбари ҳомили муҳоҷирон оғоз карданд. Ин фоҷиа ҷони беш аз 50 нафарро рабуд. нигоҳе ба корнома ва бурду бохти яксола. аз раёсати ҷумҳурии Доналд Трамп президенти Амрико 12 моҳ гузашт. беҳтар аст Кореяи Шимолӣ дигар ба Амрико таҳдид накунад. ба оташу хашме дучор меоянд ки ҷаҳон ҳеҷ гоҳ надидааст. пас аз ҷаласаи ҳукуматии 18 январ имрӯз таъинот ва барканориҳо дар сохторҳои давлатии Тоҷикистон шурӯъ шуд. дар ҷаласаи солонаи дирӯз Эмомалии Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, аз иҷро нашудани нақшаи гумрук ва андоз интиқод карда, чанде аз мақомдорон ва ҷумла вазири молия барои камбуд дар фаъолияташон сарзаниш шуданд. 19 январ баъзе аз раҳбарони курсиҳояшонро аз даст доданд. тафсилот аз Мирзонабии Холиқзод. بر اساس چند فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در نیمه اولی امروز چند نفر از مسئولان اداره ها و وزارتخانه تاجیکستان از وظیفه‌هاشون برکنار شدند و نفرهای دیگر به جای اینها منصوب شدند. از جمله عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان از وظیفه‌اش برکنار شد و به جای او معاون اولی او خورشید کریمزاده منصوب شد. و همچنین بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان عبدالسلام قربانیان از وظیفه وزیر مالی کشور برکنار شد و به جای او سردار ریاست سرمایه گذاری فیض‌الدین قهاروف به جای او منصوب شد. بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان فرخ همرعلیف رئیس نوی کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شد. فرخ همرعلیف طی یک سال اخیر رئیس پلاس حساب تاجیکستان بود و تجربه کار در مقام رئیس کمیته سرمایه گذاری را هم دارد. این دیگرگونی ها طوری که مقامات تاجیکستان میگویند حالا همچنان ادامه دارد، ولی حاصل اصلی این تغییرات جلسه دیروز وسیع حکومت تاجیکستان بود که تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمانوف صورت گرفت و طوری که شام گذشته شبکه‌های تلویزیون تاجیکستان از این جلسه گزارش می‌دادند پرزیدنت تاجیکستان در نسبت این مقامات ها شدیداً اظهار ناراضگی می‌کرد و به آنها مهلت میداد که در مدت‌های معین باید وضع خود را اصلاح کنند که از جریان این تغییرات کادری ما شما را بینندگان عزیز حتما در جریان خواهیم گذاشت. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. президенти Тоҷикистон дар робита бо марги 52 шаҳрванди Ӯзбекистон ба президент Шавкат Мирзиёев изҳори таsalliят кард. субҳи 18 январ автобуси ҳомили муҳоҷирон ки ба Русия барои кор мерафтанд дар қаламрави Қазоқистон сӯхт. Эмомалии Раҳмон дар барқияи худ навишт ки ин хабарро бо андӯҳи амиқ қабул кардааст. ӯ таsalлияти мардум ва ҳукумати Тоҷикистонро ба наздикони қурбониҳо расонд. дар фоҷиаи дирӯза танҳо 5 нафар ҷон ба саломат бурданд. мақомоти Оқтепа имрӯз хабар доданд ки ҷасади ҳалокшудаҳо ба ин шаҳр интиқол ёфт ва ташхиси судиву тиббӣ ҳанӯз идома дорад. табибон мегӯянд шиносоии шахсияти қурбониён ба далели сахт сӯхтани ҷасадҳо мушкил аст. Хиромон Бахозода ҷузъиёти нави сӯхторро дар даст дорад. вазорати ҳолатҳои изтирории Ӯзбекистон гуфтааст ки як ҳавопайморо бо ходимони наҷот ва дастаи табибон ба Қазоқистон мефиристад то дар таҳқиқи сӯхтори автобуси мусофиркаш ва муолиҷаи 5 шахси наҷот ёфта дар ин ҳодиса саҳм гиранд. рӯзи панҷшанбе дар сӯхтори автобуси озими Русия 52 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон ба ҳалокат расида, танҳо 5 нафар, 2 муҳоҷири ӯзбак ва 3 шаҳрванди Қазоқистон бо ҷароҳатҳои мухталиф ба бемористон интиқол ёфтанд. ҳодиса дар ҳудуди деҳаи Калибои вилояти Оқтепаи Қазоқистон дар шоҳроҳи Шимкент Самара ба вуқӯъ пайваст. сухангӯи вазорати ҳолатҳои изтирории Қазоқистон Руслан Имонқулов гуфт ки сӯхтор дар натиҷаи тамоси барқӣ дар дохили автобус ба амал омад. аввалин 5 нафар тавонистанд автобусро тарк кунанд, вале бо сабаби баста будани роҳи боронрафт аз дохили автобус дигарҳо ҳама мусофирон дар дохил дармонда ба ҳалокат расиданд. муовини вазири умури дохилии Қазоқистон Ерлан Турғунбоев гуфт ки ба эҳтимоли ғолиб ин як ҳодисаи нохуш аст. вай аз нақли 5 муҳоҷири захмӣ илова кард ки нахуст дар дохили салони автобус сӯхтор ба амал омад. дуди ғализе паҳн шуд ва бисёриҳо дар ҳамин лаҳзаҳо заҳролуд шуданд. вақте автобус манъ шуду яке аз дарҳоро боз карданд, вуруди мавҷи оксиген боиси аланга гирифтани дохили автобус шуд.
аз баски дар дохили салон бору багоҷи зиёди мусофирон қарор дошт, мусофирон сари вақт аз дохил ба берун баромадан натавонистанд. автобус аз ду ошёна иборат буд ва мусофирон дар ошёнаи ду ва багоҷи онҳо дар ошёнаи аввал ҷой гирифта буд. аз баски бору багоҷ оташ гирифт, алангаи калоне паҳн шуд, гуфт муовини вазири умури дохилии Қазоқистон. табибоне ки бо муолиҷаи маҷрӯҳон машғул мебошанд мегӯянд ҳолати равонии онҳо хеле сангин аст, вале ба ҳаёташон дигар чизе таҳдид намекунад. соли гузашта бар асари бархурди автобуси муҳоҷирони кории аксаран ӯзбекистонӣ бо қатори роҳи оҳан дар вилояти Москав 17 кас фавтида, даҳҳо нафари дигар ҷароҳат бардошта буд. солона то 2 миллион шаҳрванди Ӯзбекистон дар ҷустуҷӯи кор ба Русия мераванд. муҳоҷирон ба ваҷҳи умум тавассути ҳавопаймо ба Русия мерасанд, вале онҳое ки шароити вазнинтари молӣ доранд ба воситаи роҳи оҳан ва ё автобус озими ин кишварӣ дур мешаванд. гузоришҳои ҷаҳониро идома медиҳем. дар арафаи яксолагии маросими савгандёткунии президенти амрико Доналд Трамп ки 20 январ сурат гирифта буд, коршиносону хабаргузориҳо бурду бохти ӯро дар ин як соли гузашта ба ёд оварданд. дар ин бора Тоҳири Сафар гузориш дорад. дональд Трамп ҳангоми адои савганд ба ҳайси раиси ҷумҳури 45-уми амрико ба ҷаҳон эълон кард, бо дидгоҳи нав сиёсати хориҷиашро пеш мебарад. аз имрӯз ба баъд амрико дар мадди аввал хоҳад буд. дональд Трамп зуд аз қавл ба амал гузашт. амрикоро аз аҳдномаи тағйири иқлим ва як созишномаи тиҷоратии муҳим бо кишварҳои уқёнусия хориҷ кард. аммо дар аввалин мулоқот бо Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия дар нишасти кишварҳои гурӯҳи 20 дар Ҳамбург лаҳни оштиҷӯёна дошт. мо мунтазири дидани чизҳои мусбати зиёде ҳастем ки дар Русия, Амрико ва ҳар ҷои дигар сурат мегиранд. умедворам тавре шумо гуфтед мулоқоти мо самарҳои мусбат медиҳад. дональд Трамп таҳримот ба зидди Русияро нигоҳ дошт ки соли 2014 барои ишғоли нимҷазираи Крим эъмол шуд. ҳукуматаш ҳамчунин иҷоза дод ки Амрико ба Украина аслиҳа фурӯшад. дар як соли ҳукуматдории Трамп чанд тафтиш дар бораи дахолати Русия дар интихоботи раёсати ҷумҳурии Амрико идома кард. русҳо дар интихоботи соли 2016 дахолат карданд, барқастона ва бисёр моҳирона. Трамп Джеймс Коми мудири FBI-ро моҳи май барканор кард, вале баъдан Роберт Мюллер раиси комиссияи махсусе шуд ки дахолати эҳтимолии Русияро таҳқиқ мекунад. ягон ҳамдастии байни маъракаи тарғиботии Трамп ва русҳо ва Трампу русҳо набуд. як чолиши дигари сиёсати хориҷӣ Кореяи Шимолӣ шуд. баъди силсилаи озмоишҳои мушакӣ ва қавитарин абзори атомӣ танишҳо авҷ гирифтанд. байни Доналд Трамп ва Ким Йонг Ун, раҳбари Кореяи Шимолӣ, ҷанҷоли лафзӣ бархост. Трамп ӯро дар Твиттер мардакчаи мушакбадаст номид. беҳтар аст Кореяи Шимолӣ дигар ба Амрико таҳдид накунад. ба оташу хашме дучор меоянд ки ҷаҳон ҳеҷ гоҳ надидааст. дар давоми ин сол ҳамчунон баҳси барномаи ҳастаии Эрон, пойтахти Исроил эълон шудани Байтулмуқаддас ва дигар масоил аз тарафи Доналд Трамп матраҳ шуданд. тафсилоти он дар сомонаи мо cw.ozodi.org нашр шудааст ва шумо метавонед бихонеду тамошо кунед. бармегардем ба Тоҷикистон. гирифторӣ ба вируси норасоии масунияти бадан ва ё ВИЧ дар 20 соли ахир дар Тоҷикистон зиндагии садҳо хонаводаро талх кард. ҷуфтҳои зиёде дар ин муддат бадбахт шуданд. ҳар нафари сеюми онҳо занонанд ки аксаран нохудогоҳ аз шавҳарони муҳоҷир ё нашаманди худ олуда гардиданд. вале онҳое низ кам нестанд ки мегӯянд бо СПИД зиндагӣ идома дорад ва оилаҳои нав бунёд мекунанд. соли 2009 ба ин вирус гирифтор шудам. аз бахти вируси норасоии масунияти бадан чанд соли пеш аз шавҳараш ба нозанин гузашт. баъди марги ӯ умед ба зиндагиаш намонд. аз рӯзи издивоҷи дуборааш ҳоло зиёда аз як сол мегузарад. ба назари ӯ нозанини ҳоло аз он зани мардумгурезу наумед фарқ мекунад. гоҳ рӯзе мешам мешинем ҳамдигар қати суҳбат мекунем, мегем чӣ хеле вай буд, аммо рӯзи никоҳмон чӣ хеле шид ва хушҳолӣ ва ёд меоред. мега ҳолиам мега вай мекунем, мегум нема бовар накардам. нозанин яке аз мушовирони созмони занони мубтало ба вируси норасоии масунияти бадан аст ва шавҳараш ҳам аз мизоҷони ӯ буд.
جوان میخواست با زنی مثل خودش گرفتار عائله دار شود. نازنین هم برای پیدا کردن عروس به او کمک میکرد، بخبر از اون که داماد خود او را تگی چشم کرده است. من جدی فکر نمیکردم، برای که وقتی که اومد گفت که من دینا گفته بودم که لباسای سفید عروسی قطعی بیا اما لباسای کوری قطعی. فرقیتی بین سن و سال هر دومون بود، برای همین من قبول نمیکردم که مثال این جوانتر ایمنو من به هر حال تیار نبودم. من چه بگم باوری نداشتم که من دوم بار میتونم اویلا برپا کردن. حالا نازنین 40 ساله خود را زنی خوشبخت می‌داند. شبکه تاجیکستانی زنان مبتلا به ویروس نورسایی مسئولیت بدن امروز به 700 نفر مبتلا به این ویروس کمک می‌رساند. به قول آنها ازدواج افرادی آلوده به این ویروس در تاجیکستان افزوده است. با روزی که یکدیگر نمی‌روی اونها را به یکدیگر می‌تیم، اونها طریق تلفنی و دیگر صحبت کرده یکدیگر را پیدا می‌کنند، یعنی باوری پیدا می‌کنند، یکدیگر را می‌آموزند، بعد اویلا برپا می‌کنند. شوهر دیده بودن زن در این محیط شانسی ازدواج او با جوانی هنوز خانه‌دار نشده را کم نمی‌کند. اکثر خواستگارهای مرد جوانان مهاجر سابق نشأمند یا محبوسانی اند که یگان بار عائله دار نشدند، ولی زنان آلوده به ویچ با وجود سن جوانی زندگی عائله داری را پشت سر کردند و محض از شوهران سابق سرایت یافته و بعداً به دلیل فوت یا جدا شدن تنها ماندند. мавзӯи занони осебпазиро идома медиҳем. Як зани тоҷик ки барои собиқ маҳбусон 2 соли пеш коргоҳи хурди дузандагиро таъсис дода буд, тавонист фаъолияташро васеътар кунад. Атмия Азимова ки худ тибқи қонуни афв аз зиндон раҳо шудааст, ҳамакнун чандин занони доғи судӣ доштаро бо нон таъмин мекунад. Атмия мегӯяд, аз ин тариқ ҳамтақдирони ӯ ба зиндагии маъмулӣ тезтар бармегарданд. Шодмони Ятим бо тафсилоти мавзӯъ. зебо миркаломова 4 моҳ боз дар ин коргоҳи дузандагӣ кор мекунад. ӯро моҳи августи соли 2017 додгоҳи хуҷанд дар пайи ҷанҷолу занозанӣ бо дугонаҳояш барои 2 сол ба ҳабс дар зиндони дорои низоми сукунат маҳкум кард. мебоист вай дар зиндон ба корҳои маҷбурии ислоҳӣ ҷалб мешуд, вале бо талоши соҳибкорзане ки худ собиқ зиндонӣ буд توانست در آزادی جای کار پیدا کند. من اینجا اومدم، اما نترسیدم کار بگفتم کار کشیم زندگاش نقص. مناسبتاشون نقص. زیبا هر ماه حدود 500 سومانی دستمزد میگیرد و 20% آن را به خزینه دولت میسپارد. همکارانش ماهانه تا 1500 سومانی معاش میگیرند. در کارگاهی که برای زنان زندانی شده و تنها 2 سال قبل با 10,000 سومانی قرض به بازگشت دولت تأسیس یافت، حالا 20 زن از جمله 4 زن شرطاً محبوس شده یا در نظام سکونت در منزل کار میکنند. اتمیه عظیمова سابق محبوس این کارگاه خود را اول در منزل خود برای چند زن به راه مانده بود. بعد تقریباً 1 سال آن را از اتاق تنگ به این بینای فراخ کوچ داد. کارگرهایش هم 1 برابر زیاد شدند. همین ارزوهامو به خداوند رسون ما همین سال 2017 و 2018 سرشویش به مثلا ما وزیر از بیمارخانه ولایتی، از ریاست اگنتی ولایتی سوخت قسم حربی زکات کردن. با این زنان و دختران مشرف نسا نعمتова دوزندگی می آموزد. این زن 69 ساله را در دایره های دوزندگی همچون زردوز کسبی می شناسند. این زن هم برای قتل 1 جوان به 26 سال محکوم به زندان شده بود. او را بعد 8 سال با تطبیق قانون عفو به زندانی دارای نظام سکونت گذراندند. خونه‌شون میرم، لیکن هر هفته 1 بار رفته اونجا از قید گذشته امضا مونده میبینم. آنهایی که داغ سودی دارند برایشان پیدا کردن جای کار مشکل است. آنها میگویند مناسبت جامعه با چنین زنها یکسان نیست. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از قبول آنها به کار روی میتابند. از خودش از 1 طرف آنها از حیات شکستگی، از دوم طرف وقتی که به آزادی میبرن تو یک حساب خودشون یافتن چقدر عذاب میشه، چقدر مشکلی ها میشه. این چند مطالب مهمی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرگزاری بیشتر در سامانه azadi.org و صفحه‌های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی دسترس کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهدارش.